As chamge tugul jamane gab Jehova ngoy tugul lomi kemeje gitoro Jehova ngbetu nemo kagi tiugi tage so bit ketu yagi net ke gogen lesto na bawi gine ne metni ko moy golen ti yoshek en Jerusalem kimi go batak bay tine gab Jehova go go Jehova so bit ke ge shay to srutigi ame jagoji ije gata so bit kogata ane gay nay kiugi ke gurnastu venara maru agata u en petap sabato akimabili Pedo tapchuma pili kumwae kulen kuendi Jesu Jerusalem ila sunati. Ameja tajli lelia nagne asobi togate. Chamge chamanikab Jehova otogotin eng betutab rani akas kainenyu eng biik chetom kokase ko abwati ale akot sirat kainet eng yo. Ko kongoi mising amite Jumatatu neking'olole kibagenge eng ketit nechubot ak hekalut ne kakitilil. Otogotin. Erwe Valin. Kongoi, kikurenai Valin nebo arap Tarus, ami kwaeng kasi nemwoe kolen ng'o nekile tos iyai chotok kotogotin kot. Kongoi, erwe Pastor Sami. Chamanikab Jehova akotok Pastor ane boitiot Samuel Arap Ngetich. Ami kebeberta nebo kosomok kasi yeking'olole boisionikyok chebo kotugul ak kelunet nebo kipsengwet. Kongoi otogotin. Ak newendi go kesweje ko ako moy wigi ni nyone ko Pastor Nyalilei. Akotok akwek tugul akamwae kongoi ami kwang'wan kasi nemwoe kolen ng'atutiet neo otogotin akwek tugul. Bas onge sanyon. Kimeje gitoro ngomuktendet Jehova amu barainda ngikone jasobit kebwataita bokwengu. Yowega tenga kwogikyo ak boisionik kirugironde eng kitaga tugul. Nesire Jehova ijobe jogo bona temu amu gisain en Jesu itinde nyaw. Amen. Tiyo shek en Jerusalem. Ngaliata metit nebo gine komita bot kitabu tamariko tamana genga gaitini tumangut. Kumwae kole ang gotinge chi ngalio koyoto no so onyoti gat so gonyo yuagat lelutik kwa kwanda ngong agne ne mi kisangut. Kitabu ne ko ngalale missing agoba tiyo shek. Negibendi gegeri engori agoba tiyo shek kegebet. Eng mariko gurget gurget somog ko yinet ke missing agoba tiyo shek ke taune tiyo shek mut ke tiyo shek sore tiyo shek mut ke gibit en kasarta negi lendi majeso ni katepto no yu kaliaji je so katep kolle ko kiginet ke tiyo shek ta mut angrane ke bendi gara gineti ke tiyo shek alak tiyo shek alak lo ke gibit kora en Jerusalem agoba jeso ni kale tiyo sheju ko konet ginet ke tuguk chebo kamanut ko tingei aga nenyo ang nasire ko agoba sabet ba tugul lo giteptay ko kristiyanik kemite ajege gajege kala ki bo na gando ko timeje iso ngasara negingiro temutik ana debutik kigite gebeje iso ko gimo ko tebe kando ka tini kasara tak kolagonai lakini kitebe kolagotiem ngot kongen augi kabotutik anan mageta piki gibadini wa kasara tak ko temutik chebo tebutik kigitemeje iso ko gimeje la ko irta je iso kimeje ko logo bor nyalu la tenni lakini amuje iso ko iritab Jehova ko gitonon ago bor mandab Jehova ego shek togol ngagi temengoni ago tebe tebutik che gimeje ko witawit kale kale tamanga ko mujine na teksurutik kale nyol jine nyo na gije kegu tegine tige amagi belige ngale je blogo ye kemejene kuma gibelige ngale ga blogo ye kemejene kine tige yegi bwa kanisa yegi misa ba school ko yegi kitase tay gete bete butik asoko bit kinet kay asoko bit ke jemenge je nga net ko testa ko neryo magite bete butik ke la so bit kana gelengen ngo ko mengen ngo anan ngom surutik ko ngonet mengen surutik kitebe gela so bit kinet kay tukla bagenge agi tare chimi ngoni agi gi to ge ki mi dey ole mi asoko bit ke go te baga boyata nge ga ni jeiso kera askele
kibi ki jang ko gi en dinini ko gi tebe ko mejo ko ti ko ngetin ke ay jeyso ko magu wala gi nyono ndo ngi meje ko bot en age meje gene ko to singa suruti ko poe ko suruti ko ngaman laga ne gi toron jeyso akoy ko muti keje ne tigi bar golle iman ko ri tab ko ba ngirom juma bile gegere jeyso ni ko nyone ana go wendi Jerusalem gi la sunati enyu tagas igera sile ka ko bar ge jeysa sa ko tabiras ko la ko tab ka historiat agola historiat nende ka ko bar ge ko ma go unye ge go gi jam ngo nyoiso ko le jinjito maybe modi ji we ba na me modi ji la gene ne ko nyona ra ko bel yon ne ke bar ge ko la historiat ne gi ge maute nge ko sheki watai maute sagaria ko mo e taputa marego en tamana genge ko tini ko genge awe tamana genge si so manjige ko bar weje iso ko yok toy alama lay gaen ko lenji no ba ago yobe onyoru sigriet narata en gore kale oba ago tia sigrionoto kale ago ko tebene kala go ko kala ago ko tebene ki o yo joji sigrionoto kala kalia kalo moji olenji mejela historia kale ko ba nyin bi jiga yemu ku yega moji iso nenyo nile melen jakko je iso olegi mi sigriet agina ile kalleji oba awonyo sigriet na rata lagina giba bi jiga imane ak bonyo sigriet kala moji tam sigriet ago ko moji iso ole natom galanji kolleji otiate ak got ko tebana ki kolle o meje ko kal o ene kalo leji meje la historia kala ngi babe jogay e ngaman ak ko nyor sigriet karata ako moy ta sigriet do tom galanji yeyte ko tebe bi wala ko lenji o ene ngo te sigriet kala ko leji meje la historia kalo gi meta bi jot ko leji ko re moy ta sigriet amane asige kebe mi singiro ago bongal yotta ne mana sige ngalale mi singal yotta katyaga to sigriet ak sigriet ne gegere mi singin ko mo e golle ibaru ngal yotta ne tugu gayen pande ga yotta ne tis netay ko bar we kam ga tab tiso ko ma otene ago solda asu ko bar we tiliandi na mi te engene da kihoba amu kangole joba ibo nyoru sigriet ko gi bendi bi jogay ko guuji to ko langonde ak teji to ngere joba ibo nyoru anam mi sanda ingeni lo go mi anam sanda kala mu gol do sin sanda lagna ma bi ma indi te liori kile ko eno angno manaji ileji koldoji nanum sugaro ibi nyoru koldoji arab ruta sugaro anan arab ro no sugaro anan pot kipto mo bi boy gunot ilengi te lasmo mi sanda lakini jeiso ko gi wo po mo ko leji nyoru bi ko mo wong ni tep ngaleki gi mo bi ko mo ngune ko du swak kwa ko jigi mo jeiso ko bor ma na te tap jeiso ne gi ma oten ko ma oten bi ko len joba ko nyoru kune a gi solda en man ngore du no ang na ba en ko bor tilian nit na ga mi te en jiji ki tebe te butik jeje ko bor tilian ne mi tengne na ta ki hoba ko la ga bu ni hoba man way tiondo ne baeng kala go barwe kosulda eje iso inende maona tetap mautia sagaria negi mauten en kenyise kokal mut kotom gesi Kristo en sagaria sogol ga tene go sogol komo agole bye to me sing chapter of Zion what chapter of Jerusalem kero nyojine la torre tengu pai mane nende ago tinye tunet emengi ni gay ago longon sigriet moy tap sigriet na grigit koy taman ago ngam kare ga bluget en Ephraim kala boj bo na tenni nyanje tage awe nyanje tage ko boj ay net awe tabanda be ngoy bo na teta inene na nyone ko bunu sigriet ki ngalal sagaria ngaleju mautio ko mojin Jerusalem ak ko leju bunu sigriet engani se bokal mut ko tom gi si jesu
ako ngaliot nekibit ko kimaoten Sakaria ak kiingen lagokab Israeliek anan kikonyi biikab Israeliek kokonyi laitoriat nenyone nyokotyochi icheket eng bounatetab Romanik. Kiibwoti kole nyokotyochi nitok eng bounatet nebo Romanik. Kole as kikonyi akongen kole bunu kongasis, mangune kurget nebo kongasis konyone. Nitoni kobunu sikiriet, bunu kurget nebo kongasis, ako nitok ko nyokotyochi tuguk tugul chekitindoi kaimutik chemiten eng kasaratak. Kale nyone laitoriat Israel nenyokosoru ichek. Kale kiibwat biik kole nyokosoru ichek eng laitoriatetab Romanik. Kale kiibwotin biik kobun laitoriat kongasis kobunu sikiriet ak eng iman ko kimangune Jeiso kongasis, kurget nebo kongasis ako bunu sikiriet. Kale kiisubu inendet tuyet ne tiendo kolen Osana ini kolen soru nguno eng kasaratak. Kale koborgei Jeiso wasi. Kingakoi sikiriet koketu biik alamaleja aengu nyokolany Jeiso akonyo Jerusalem kobunu sikiriet akobun kurget nebo kimasta nebo kongasis nekikonyi laitoriat komangune undok. Yeityo konyo kinde kitambaok ak kiito kitambaok ng'ung'uny olebunu sikiriet ak ketien tiendo kele Osana kobor nitok bandab Jeiso konyone Jerusalem ko laitoriat nekikimaoten kele nito nenyokotyochi biik kobit tiyet as nekeleni ango Jeiso ni ikundo ono laitoriat nekanyokosorwech ango kibwoti konyone icheket neter ango Jeiso nebunu sikiriet kobit biikab dini chetou kong'unyng'undos eng taban amu katiyo bandab Jeiso ko laitoriat. Kale eng yutok komakomi unyetab kei amu kakonyo Jeiso wasi ako kakomong koborgei ko laitoriat. Lakini eng oret nebo kaming'inetab kei kinyo kobunu sikiriet nebo kwong'ut eng korot age tugul. Manyo kororokune soet nekikere kele kale kinyo kobunu sikiriet, kinyo eng kaming'inetab kei asikobit koborchi biik kole ane nekianyo akobo chi age tugul eng oretab asista. Kale kinyo Jeiso ko laitoriat maneityochi ichek eng bounatetab ng'ony ako neityochi ichek eng miletab tengek. Koteb kole tos ng'o Jeiso eng inye, tos ng'o Jeiso eng achek, chi netesei anan ko netebei. Ngates inetech sikirioni ng'alek chechang. Netai ko ndakikabun Jeiso mbar tanyit anan ko raisit keboisie luget ako kinyo ko kiptaiyatab kalyet noto amune kikiboisie sikiriet kobor kalyet amu kimakeboisie luget. Nebo aeng ko ketyach sikirioni atya kele mache kiptaiyat. Ndanyone Jeiso rani kotebenen kit age tugul nyokotyach sikirieng'ung anan ko teta anan ko karit anan ko ne, ko ngot kole mache kiptaiyat ikochini anan ing'unyng'unyi, anan ngot ko isikiriet inyendet nekale Jehova amache ayokten ko nyone kipsengwet ko kakolewenin tos ne kit nekikokurin Jehova iyai ne nguno ibirtoigei. Ng'oliot nebo let eng somok ko ngap komi sigiroik cheberberen. Mi atindiot nekale kingong'et moata bo sikiriet mutai, ipkolechi sigiroik yun kamwawak mongen kakile aiku laitoriat mutai, kolechi yun akutuny singtun kayaibu amitwogik abutwok ako kusikon kamet kole kakomongen ale boiyong'ung ko kakikure David ko kityenwo netyae kilokwa koroik akekurenon weritab David. Komi pastainik chekobur kipsengwet aketyenchi koutye kole ka ngoroichu kotyekat ak temenikab sosik ko kibo chito neloe. Iyabusake ibiib torornatet ilen neng'ung torornatet ku sikiriono kip kole ane nekikilechi kimuta mutai ku laitoriat, lakini ka torornatet nekikityenchin komobo inendet bo Jeiso. Tos kiabuskei ak kiabusake kondit nekakikochi pasta
ibiutye ile kondinoto kobo Jeiso. Betut ye kaimete Jehova kawirten ibe kusapta. Tos yeku sigiriet ne berber. Sigiriet ko yakamba pasta ko kiboitiot. Chang biik cheboisie sigiroik yoe boisiet eng atindiot nebo bororiet nebo Israel ko ki sigiriet ko kinekit koboru kole laitorinik ichegei chemuchi kolany sigiriet ko ingen ile lekataune banda ko kataune banda kale Jeiso oba akobonyo akoyokto biik oeng ak konyoru sigiriet ko likakimwa eng kitabutab Sakaria 9:9 ko kishe kemoutin ko nguno kiingen lagokab Israel boisiek chekiakosoman sirutik kole tun nyone chi nekekure laitoriat ko amu Jeiso nekimakongen ak kimakokuitos inendet ko kait kasarta nekebor Jeiso kole anga kionye kocham kekere ketebe kele ng'o Jeiso. Kowal sanit Jeiso ko kiboitiot akolany sigiriet ak kostoi banda kwa Jerusalem. Lekataune Jerusalem ko kataune amu mitei ng'amotik chebo sirutik chetililen chekikasoman nenyolu kowal sirutik choto akomwa kole nga chito nekocham kekere konyoisei ak kwae kwong'utik ko kiptaiyandani ko kebor Jeiso Jehova kole kait anyun kait koyatak metoekwak kele Jeiso nekocham kekere ko inendet ko laitoriat kiptaiyandenwa neinyoisei komeche kwono. Bandab Jerusalem kolonye sigiriet ko kebor komwochi malaikchik 12 akomwochi bororiet nebo kandoikab kaniset kele kakoit kakesunet ne nguno ko nematiny karik kimurtoiyotab Kristo Jeiso nenyolu kochobokis icheket amu sokecho kinyokobor ko kitoror kainetab Jehova akolos Jeiso kole laitoriandenioni. Ako keyonie Daudi ko kingoyonie Daudi laitoriat ko kimeche keyonie Jeiso laitoriat kele bounatet nebo kap Jehova kobo Jehova mabo chi ako makilokyin chi. Sing ataje Lilian. Kongoi mising mwalimuinik cheka uteshi ako ng'alale Aramaru. Ketesetai kebendi amu kaking'alale tiyoshek kebendi kekere eng ketit kikichop ak hekalut. Ko kikakeng'alale lesson nebo somok. Kikakeng'alale makatiat nekikilich. Kekere kora eng atindiot neilikot. Amu ng'alale Jeiso atindonichu oeng koborwech tuguk chetesetai eng yu ak tiyoshek chemite. Kenyorchini Mariko 11 koitit 12 akoi 26. Abwoti ale sisir asikobit isoman. Ameche asoman kitikin kichakwa kitikin. Eng Mariko 11 koitit 12 kenyoru mogoiwet, ketit mogoiwet. Abwoti ale biik chechang kongen ole mogoiwet ko biik alak komako kikebalat ketik kot komakotogu lakini ngot biik chemi Nandi komuchi konget ole mitei akot koret komi ole kekure mogoiwet. Ko mogoiwet ko kenyoru yu kale kingomong icheket karon eng Bethania kwam rubet inendet Jeiso. Ak kingoker eng ole loo mogoiwet netinye sogek konyo koleng tamangap konyorchi kei. Ak kingoit yemi ketoto komakonyorchigei kobate sogek kityo. Amu kitom koit yerure logoek mogonik. Ak kilenji ketoto koboch nguno komakwamenen chi kiy. Makwamenen chi logoek akoi koigeny. Ak kikose alamalyanyi. Kalya Jeiso kawo konyor mogoiwet kachang'a sogek tomo koit betusiekab kolok mogoiwet. Inyoru mogoiwet yekakolok ikere inyorchini kebutyo akot mogonik mi tuga yoto mi kechirek cheome logoek eng yu lakini kitomo koit ako kakolechi ketit makwamenen kiy. Kale kikose lamalainik betut nerubei kale akiit Jerusalem akiwo hekalut ikere kawo nguno kakiwal age nekalen kami makatiat barak kakibe orit. Kwo hekalut orit akotoi koon chekioldoisie
ak kealishe hekalut ako kokabui mesoshek chebo walikab silingishek ak kecherok chebo chekialdoi cheptukonik ak kimachamchi chi age tugul kobun hekalut koibei kiy ak kiinet kolenji ichek tos masirat kele kikure konyu kotab saet nebo bororioshek tugul akoyai okwek koek kebenetab rebik ak kikas tisik cheechen ak sirik akocheng ole bortoi inendet amu keibe inendet amu kikakokwong tuyet komugul akobo kanetishenyi ak kingoek lagat komanda eng kanaset. Ko ngeng'alale yu kitigin kele ng'olyondoni kamwa kawo Jeiso kabwone ak alamalai kwam rubet ipkole anyor iparo ngot kotindoi mogoiywet. Kalya sikochub mogoiywet akongen kole tom koit kolok mogoiywet, abwoti ale kitomo koit anan ko kiibwoti sine ngiro ilen mara tos inyoru cho komach korur agenge agenge lakini kitomo is abwoti ale kalya sikochub. Ko ikere ile ing yekaking'olole tiyoshek kilin kalya kachupto ano ketit. Ko ing yu ikere ile mogoiywet ko logoek ako ing yu ikere ing Jeremiah eng kitabutab Jeremiah ne 8 koitet 12 koboru bororietab Israel nekimaiyan Jeiso. Ikere kotitos Jeiso ako kikakisir kemwa kele nyone inendet. Komaiyan kot komatokomwaita ng'oliotab Jehova. Tos ki agenge eng chotok chekimite kesoge anan makimite kelen kimi kanisa ako makimwoitoi ng'oliotab Jehova kot kekergeitu ak mogoiywet nemoiye logoek anan nekilen masaru chi ko kiit kolechi Jeiso makiamenengei ako ki ing mwisho sine ikere ile kingoit Jeiso kebar inendet ako kesor ko kiit kora kimong biik chekiyan Jeiso. Ko tos ibote chekeyaigeitu mogoiywet siyam? Ko ngebe ng'oliotab yu kawo kanisa ak konyor biik cheoldoishe kakowal biik koek biashara kanisa ipkwoldoishe akolyon ko kalya sikakwaigei noto. Nikwong'e ile tos kiyoe kou notok ko kayai anyun Jeiso kale kotilil eng kaniset amu ketilil ko amune sikotilil imuchi iker eng yoto kora eng kitabutab inyorchini kora kitabut noto Jeremiah 8 inyorchini ng'alechoto koite 15. Ko ibwat ngeker eng yu kekere kele kaniset ko kanisetab ole kisoe. Kaniset ko ole kinyorchin nyorchin biik, inyoru Jeiso, kokurin Jeiso ako nyoru sarunet biik. Tos kiyoe kaniset asikomabit oret nekanyor biik sarunet? Eng yu kaniset ko kale ko bortab Jeiso. Tos i bortab Jeiso anan inye ko kiitou iyoe mung'aret anan iyoe tuguk cheikere kelen makiyoe, inget ile ngetepche kelen makiyoe mung'aret sinye lakini tuguk chekiyoe kokere Jeiso kole kaek mung'aret. Eng yu ko makat keeku
lapkeiyet tai nolen mende taing'ung kurere inde taing'ung. Ngot imite tos mite sait neilen ye amu awendi kanisa kabisa ngetuyen eng oret iwendi kityongon keeku itililitu. Lakini ye borokse kanisa kole itou icheng tuguk alak che ndengenyoru ngelen kachichi kami kanisa ni anan age ni. Tos nyorun Jeiso eng sait nememite eng lapkeiyet ma meku ku ketit mokoiwet kele mite arawet netinye logoek. Eng mokoiwet ko magat yani itinye logoek, itinye tait eng ole nakilen season. Kimwoito ano season eng amu mite season nekikole paek, nekikese beek. Ko eng season age tugul ko magat itinye lapkeiyet nebo Jeiso asikobit yekait akot Jeiso konyorun komanyorchin imite koi kemeut. Meche koitinye keswek cheikoitoi eng sait age tugul. Abwotini ale tos mi ne eng sobeng'ung nemagat kotilil Jeiso asikobit kou kaniset nekipkotilil Jeiso koisto ne netindoi inye anan ane nemagat amwochi Jeiso asikobit kotilil asimaek hekalut nekioldoisie nengesis metit kopire metit hesabuk kityongon kolen kolecho ano kalya makere anyoru malya ko tos ne tebegei ako mising ko keker Jeiso ne noto kinyo asikobit matkoek inyendet nekoek ketit nekakichup nemakiyome logoiyat akot agenge ako ngoek inyendet nekitilili asikeboisie kou yo kangekas kele kikikur mbartanyit iegu mbartanyit nekiyokto. Akochini mwalimuinik alak koteshi ngot kotinye ng'olyo. Kongoi Lilian amu kebwatwech ile logoiyat nebo ketit koboru sobetab ketotok. Ko kergei ak sobet nenyo nebo kristianatet nekitindoi. Mong'u logoekyok keker eng sang. Ko kwongutiet nekanyokoborwech eng yu ko ki betusiekab rutotet koruryo logoek eng ketotok amu sogek. Ngiwe nguno ngebwa emet nebo America ko oin kou summer emet ko kararan ikere kamong sogek chekororonen eng ketik. Ko logoiyat nemong'une ketotok, ketik tugul chetindoi logoek kologu akoborugei. Ko eng betusiekab Jeiso komwoiwech kole anga sobetyo nebo kristianatet nekiketach Jeiso konyolu koborgei logoek kong'ete betut nekakisiku. Ko ngasiku eng muguleldonyu kokere chito age nekocham kemite tuwai kele nguu kokowalak chichi. Kowalani ko amu logoiyat nekamong amu tilyandit notindoi eng Kristo Jeiso. Sikechubei keti ko kergei ak chubetab chi nekikotach Kristo Jeiso. Ko ingele kergei ak viasiat nakakiyo. Ko ngeyo viasiat nemarur komie kocham kemwoe kele kalya viasiandanata. Ngatebena mwalimuinik kalya viasiat nemarur komie. Ngilen iyam ikose kocham keboisie ng'olyot ngoro? Kang'ang'uriet. Ng'ung'uryet, yes. Kang'ang'uriet. Kang'aurkurken. Nandi. Amu ngilen iyam ko ngiker ko viasiat lakini ngilen iyam ko marur komie. Ko kergei ak kristianatet nebo nekeyan logoiwek chemiach. Ngiker ko kristianindet eng sang. Yani makiyome yamap kekole. Makiyome yamap kekole. Woi. Ko kamwa Kristo komie eng yu kole chubet nekakichub keti ko amu mako logoiyat. Ko kamwochi kandoik ng'alalet neb Jeiso ko kamwochi kandoik chebo kanisa chemi hekalut kelechi ara ngomoboru logoek chebo kurset nekikokuro Jehova. Angiotebi ak tilyandit natak bo kipsengwet lakini mugulelwekwok kotokoloen
Konito konetech ako kereikong kenai kele angaite besho kemande eng kotab Jehova matin ko kikeyan logoiwek kotomo komong logoek chebo sigunenyo ak taget nekiketach Jeiso. Kongoi. Atache mwalimu nerube. Kongoi Lilian. Kongoi kaimwawech kongone Jeiso biik eng hekalut. Biik chekialdoishe ak kwalishe kobor kole kotab baba noto kimakomakat keyae boisiet neu notok. Kongoi mising. Ko kingoon Jeiso anyun bichu koaldoishe ak kwalishe. Kotoi anyun ko kandoikab kanisa eng betusiekab Jeiso betusiek chotok. Akole chichi nekanyokoon biik akopir eng kiboket akoon koboisie bounatet nebo ng'o? So lesson nebo kwoeng kasi komwoe kole ng'o nekile tos iyai chotok. Katebe anyun kandoik koker kandoik kole chichi kai koboisie uwezo nebo ng'o kai? Ko eng kitabutab Marko 11:27 akoi 33 komwoe kouni kole nasomano. Kale kibwa kokeny Jerusalem akingotokowendoti eng hekalut kobwonchi inendet tisiik cheechen ak sirik ak boisiek. Akitebe kole ne kimnatet neiyoe tuguchu? Anan ng'o nekikonin kimnatoni iyoe tuguchoto? Akilenji Jeiso ichek, atebenak akane ng'olyot agenge akowolwo siamwawa kimnatet neayoe tuguchoto. Tos kibunu kabatisanetab Johana kipsengwet anan kibunu biik? Owolwo. Akitebegei ichegei kole ngele kibunu kipsengwet kole inendet kilya anyun simoyan. Ako ngot kele kibunu biik amu kiiywei ichek biik amu kikakoyan biik tugul kole maotiot Johana iman. Akiwolchi Jeiso kole makingen. Akiwolchi Jeiso anyun mwamwawak akane kimnatet neyoe tuguchoto. Okere? Kakong'etyo kandoik kanisa kolechi kotebe Jeiso shikopkonai Jeiso koboisie ng'ulotyet ak ng'omnotet netinye kole bichu komi ole tokyingei. Kiingen Jeiso tuguk cheyoe melen kele kitebe iman bichu komeche konai kole tos boisie kimnatet nebune bichu. Kimeche konde mutegoit Jeiso asikobit koit kebar akine kou Johana. Kole ngot kemwa kele kibunu kipsengwet ko mutegoit nekakoit checheket. Ko ngot kemwa kele biik ko kakendosen is kele ka Johana kobo Jehova akine Jeiso akine ko kikaendosen Johana ko kabunu Jehova. Ko kiingen icheket kunoto lakini kimakomeche komwa. Kimeche konde Jeiso oleya kotegan inendet eng mutegoit. Kole makiwolu kole makingen kole Jeiso mamwowok akine. Mawolu amu kingoteb kole Jeiso ngowolu nenyunet awolwok akine. Ko mwochi Jeiso kole mawolu. Kikere eng yoto kele kindegei bichoto kakoro kole mawolu Jeiso kosisyo eng yoto matikosich kiy netomwoe. Kikere eng yoto kora kele kiboisie Jeiso ng'omnotet nekimuchi kowolchi bichoto amu kiingen ako kingen Jeiso ole kitokyingei bichoto. Ako kingen akine Jeiso kole kinekit koit kenam akine. Kingotebe sirik akobo Johana ko kimache konde Jeiso oldo ole ui mising asikokikyi inendet. Kingowol icheket kunoto kole kibunu kipsengwet ko kimakat koyan kole ka boisiet neboisie Jehova neboisie Jeiso kobunu Jehova. Iborwech ng'alechuto kakisoman kele kitinye ngelelnotet mising kandoik chekibo kaniset eng betusiechoto. Kimakomeche koboisie ak kimakomeche koyan the divine authority nekitinye Jeiso eng betusiechoto. Ko kiek challenge icheket anan kiimgei mising kingokakoro kole matikowolchi Jeiso koro kole angong'om chichi. Kosisyo eng yotok ako matikoteb kiy age tugul. Kitestai anyun eng yotok ngesoman eng kitabutab Marko 12 koitet 1 akoi 12. Ameche osomanchigei eng yotok. Yotok komwawech akobo mbaret, chi nekitinye mbaret nekibo sabibuk.
mwae akobo kalewenet nekiboisie Jeiso eng yoto komwochi kong'ololchi bichoto kakor matkowolchi na matkowolchi Jeiso kokochi kalewenet eng yoto kong'ololchi bichoto kolechi komwochi akobo chito nekitinye mbaret nekibo sabibuk nekimetochi meekchik akwo emet age. Ko kingwo anyun kingoit koboisie meek mbarani bo sabibuk kokikol sabibuk ko ki suppose as kokon kokimi chikimi ko suppose kikochi chitab kobo mbaret. Ko kingoit anyun kesisiet betusiek chekibo kekes sabibuk kong'et as chitab kobo mbaret koyok meiwot age kolechi kekochi kebeberta nenyinet. Ko kingwo mewot nekakiyokta anyun chitab kobo mbaret ipkong'et yoto kikakikochi mbaret kemanaktochi mbaret kopir chichotok akobar koyokto age kora. Ko kingoyokto chikiyokto ko kiip koit yotok kobar ipkoit as nebo let as kobwat chichi kole ngoyokte werinyu komanai chi kokaigei nitok amu ka werinyu ako nenyu mbaret koyokto werinyi ko kingokoit kora yundo ko kiip kenyalil akebar akine kele kibare akine asikobit ko kibwoti bichu kole ngokakeyai kuni kemuchi kenyor mbaret akenyapan acheket. Ko kingoit kunotok komwochi bichu kobwat bichu kole nguo mwoe chichi anga komwae chichi ko eng yutok ko kanetut koni mbaret ko ki Israelik chekibo betusiek chotok ko nebo mbaret ko Jehovah ko meek ko maotik chikiyok Jehovah messengers chikikiyok Jehovah koib logoiwek. Ko werit nebo mbaret nekikakiyok nebo let nekikinyalil akebar ko Jeiso inendet. Jeiso inendet nekikiyok komanyokotach biikab ng'ony ko kikinyalil akebar akine. Ko keborwech kalewenani komwoe Jeiso akobo kitabutab ngesoman eng kitabutab tienwogik chekilosune tienwogikab kalasunet 118 komwoe akobo mwoe kaitet 22 komwoe kole koita nekiyesio tekik kaek notok metitab luita. Bunu Jehovah ng'olyondoni kwong'utiet notok eng konyekchok. Komwa anyun eng yotok kokwoten Jeiso notok kora kole koita nekikisas anan koita nekiyesio tekik koek notok metitab luita. Kokakenai eng yotok kele ngokaketeche kot ko ngomamite metitab luita makoi kotelel kot. Ko nitok ko kebor kole kikiyesio Jeiso. Nga kikiyesio inendet kora ko kiek inendet lumeiwot nebo boisietab Jehovah kou yekikiyok Jehovah ko kisulda ng'oliondonotok kora. Nga kikiyesio ko eng let kekere kele Jeiso ko kiek lumeiwot nebo boisietab Jehovah. Nitok ko keborwech akobo boisiet nekiyok Jehovah werinyi asikobit nyokoek lumeiwot akoek kandoindet neiborwech boisionik akonetech ak kanetisiet tugul asikobit keitchi keyai magutikab Jehovah kou yekimakwech inendet. Ko ngakiyesio ng'ony akerejectan maotik chekikibar amu kiibu logoiwekab Jehovah ko kikibar kekere kele chang maotik kikibar akot Johana kikibar biik alak kora chekitesetai koleto ng'oliotab Jehovah lakini kingonyo Jeiso kora nyokoek lumeiwot matin kikiyesio. Ko eng sobenyo tos kiyeshe Jeiso eng sobenyo anan kitoche. Yekingonyo Jeiso sobondang'ung ko tos irejectani anan itoche. Tos iquestioneni boisionikab Jehovah anan tos iquestioneni meetab Jeiso nekinyokoma akobo inye. Kongoi. Tos mi chi nemoche ngomami tebutiet age tugul atoche chito nerubei. Kongoi. Kebeberta nebo somok kasi kong'olole boisionikyok chebo kotugul ak kelunet nebo kipsengwet. Kong'ete kitabutab Marko 10:2 koit 13 kotestai akoi 27. Kokabwa biik eng akwotisiek aeng chekanyo kotiem koyom tamanab konam mestet Jeiso. Chetai ko Parsaik ak chekikure Herodic. Ko kinyokotebe as Jeiso eng koitetab 13 kole kakiyok Parsaik
ak alak chebo Herodic sikobit korate inendet ng'alekchik akolenji inendet konetindoni kingen kele iba iman ametiti chi age tugul amu megere itondab chi ako ineti oretab Jehova. Ara tos chamdaat eng ng'atutik kikochi kodi Kaisari anan machamdaat kikoite anan aja. Ngiro kotoi kolasin biik akele profesa inget ile ibo ngubut yani mami chi no kergei eng yu. Ko ngiro kotoi kolasin biik iribgei inai ile mi amune. Amu bichu kotinye mestet nekakochop. Noto boisiet neketindoi ko ki kandoik. Noto boisiet neketinye ko ki Kristianik. Ngikas kakele oye batanum inget ile kimondoen eng kokwani ngomakityemin eng kit nemache sibutyi komache sibutyi yomset nebo laskainatet. Ko yotok ye kanyoli isa eng muguleldong'ung akot kotom kotar kit nekamache komwa asikoyat Jehova konyekuk. Ako kilechi Jeiso kalya onyotyema kokono robiet nekibo betusiek chotok dinarit. Tatya kotebe kole bo ng'o itondab dinarit no ak ng'alecha kakisir kobo ng'o kolechi bo Kaisari. Kolechi bas kokochi Kaisari chebo Kaisari kokochi Jehova chebo Jehova. Kaboisie Jeiso ortinwek aeng eng yu ole kawalundo ng'olyondonitok. Amu netai ko kaboisie konai kole age tugul eng achek chekimeng'isiei eng betusiekab baunatet ko kale kipsengwet ongekasit bauni chotok akikochi kit nemache tai masiregei ng'atutik chekang'at ak maketab Jehova. Ngot ko mabutei maketab Jehova ko kale okasit amu kale mami baunatet nemi ng'ony nemachamdaat eng kipsengwet. Yekorom koekanye koruskei ng'atutik chebo baunatet ak ng'atutikab Jehova. Ng'olyot age kakuyeni kora ko kamwa kole kitinye boisiet nekanyol keyai. Makoi kinam kokochinet nebo Jehova ak kit nenyolchin Jehova kimelel kele amu kakikochi serikali. Ne boisionik chekanyolchech keyai akot eng kokochinoikyok kotos kile ara tokoboto kwalipan fees kwakoite kodi kwachuarai Jehova matokong'et kis. Kakere ng'etet age nekitun kikochi sataka kikochi sataka chepkondet yani silingit agenge akikoini ngele kokiait anyun kanisa bas ialete tamtam konam ningeuni konam nyumi oret kotangoi kobutyi bukangwetin silingit agenge alabat ipkwal tamtam kwa kalabat kaa kelechi kalya kola kawa nebo Mungu kibukangwet mokora kalyain moek neng'ung'et nebo kibukangwet kalyain namnin kibukangwet ile bo Mungu ko kit agenge noto neinetech ngap keyochi Jehova sabut ilach ara tokoboto matinye sakine ko kale kipsengwet ikochi Jehova chebo Jehova ikochi kandoinatet chebo kandoinatet. Koitetab 18 kobwanchi alake chekekure Sadukai kakerchin kole matakimut nyokolechi Kiptaiyandani kamwa sirutik amu kakonai kole boisie sirutik nyokoboisie akichek sirutik chu kole kilechech Musa ngot komeng'is chi ketab kamet ak chi akokeskei osotiondenyi amosich lakwa kongondi ng'etab kamet osotiondonoto sikobit kololchi maat ng'etab kamet. Ara ngikitinye werik 7 chekitun ko kitupcho ako kiketunis netai kotun kome komatinye lakwa, kondi nebo oeng kome noto akine kondi nebo 3 koek nebo 7. Ara anyun tun eng ng'etiet kobunjin ng'o chepyosoni. Koker Jeiso ipkonai kole tatya komwa Jeiso ng'olyo nebo komonut eng koitetab 25 kolechi Jeiso ichek monoto amune solele amu netai komongen sirutik nebo oeng komongen kimnatetab Jehova. Nyumnyum ye makisomani sirutik
kenyoru kit kitikin kityo nekakisoman betut agenge ak keib kalabatet noto amu matainam sirutik tugul iweny sirutik kong'ete taunet akoi kakesunet inam kurget agenge kityo nekale Jeiso ale anam kimurtoiyot nenyu kwa chito kolul ketit akochongan akobir kimurtoiyot akola maikuiyo sirutik anan kele kinyokowal Jehova Sabato anan kele kinyokowal neni ko ngomakinai kikuiye sirutik akinetkei kikilkilye ko yoto mi kasit nenyigis ng'oliot age nekamwa eng yoto kora ko kale amu mongen kimnatetab Jehova tebutiet nekitindoi tos kingen ki Jehova kele ng'o kimi Jeiso koboto alamaliek yai kwong'utik ng'isiat ako nebo let koking'akomutyon nyanjet kotebegei alamaliet kole ng'o chichi neimuchi akot kokasit beek chewosekei akosisyo tos kingen Jehova netya ko ng'oliot nekekesune sirindet ing yoto kamwa kole kityeme bichu Sadukaechu kotiyo akobo ng'etiet koboisie Jeiso sirutik chemyachen eng kitabutab Komong'u somok kong'ete koitet 1:22 kole kalya sikole Jehova ak kiptaiyatab kwandang'wong Abraham, Isaac ak Jacob. Tos Jehova ko Jehova nebo chekikobek anan tokosoptos? Ko ngotoen yotok kwa kotosoe olen kiptaiyat kamuktaindet nebo Abraham, nebo Jacob, nebo Isaac ak Jacob koboru kole mi ng'etiet netun ng'etos mbikto mosoe kunot. Kounoto ko tuguk aeng choto chekametowech kipsengwet. Netai tos kingen sirutik ak kewenye anan kikeni nyokowenyweech pasta kele ketebe pasta sikomwowech ak nebo let ingen kimnatetab Jehova. Ngot ko makingen sirutik amakingen kimnatetab Jehova kemi mestet neimuchi konyor Setani ngotoretech Jehova sikobit chekitinye kebuche kitinye kakiletab kei yekiwenye sirutikab Jehova betut age tugul. Tos mi chi netese ng'olyo anan ko tebut? Atoche kanetindet nerubei asikobit kwa kebeberta. Kongoi kanetik tugul, kongoi kanetik chekakotoi. Rani konekit kemwoe eng wikini akobo lekotoi Jeiso kosisin banda nebo kimurtoiyot ako katoune Jeiso katililet nebo hekalut. Nguno katililetab hekalut koboru katililetab muguleldo, tilyandit nenyolu konyor chi ak Jehova eng sobondanyi tugul. Kong'ololchin Jeiso oin konyoisei akotoreti biik alak. Nguno kakorikyi anyun icheket chenomu sirutikab Jehova, chenomu logoiwek chemiach, chenomu ng'atutik. Ko ngong'olole Jeiso chenomu ng'atutik kemi kebeberta ne kwang'wan kasi nemwoe kole ng'atutiet neo. Kou yekamwa kandoik chekakondoi ak nekamwoe pasta akobo chi nekitindoi osotiot anan kitindoi biik chekilji inendet. Ko king'et chepyosani akondi manung'otoik 7. Ko ngotebe Jeiso kotebe kolechin tun eku kwondab ng'o yekait betutab ng'etiet konekit kotebutiet nekimeche Jeiso konai kole ingen ne bichu, tos ingen sirutik, ingen Jehova nebo iman. Ko ngimi 12:28 kotoi kobwa konyo kole kinyo sirindet ko ingen ng'atutik chebo Musa. Ingen ng'atutikab Musa, kimi ng'atutikab Musa komi ng'atutikab Jehova. Ing arorutiet neos. Ko kakonyo kotaune komwa kole eng ng'atutik ngisoman kitabushek 4 chebo taunet, kitabutab Komong'u, nekibwote ng'atutik ak Lawik ak Kaitoshek, ikose kele kikitindoi ng'atutik 613 chekikirure bichu akiyetan sikobit komeaini ako maaini. Eng kebeberta age kora ko akile ng'atutik chuto ko ki 613 ko kikipcheune oeng. Che netai 248
248 eng ngatutik che 613 che kiarureiwek che kitindoi ko kimeche ingiyai kiy konda eng konda ingiyai lelut inyoru melekto nebo lelutyonoto ko kitindoi 248 ko chungang'et 365 che kikong'et ko kikimwoe kole inginyoru chi nekakome anan chakaketumda korotik komatibun oranato. Abwoti ale kergei ak chemi kapkalenjin kingwo Jeiso kosirto cheptirkichet ko kakoborok banda nekawendi anan ko kong'et chepsireret kotal moet koleli akibikere kotuiyo kondang'wong chepsireret uni chepkokosyot ngot mising amu chepsireret ak chepkokosyot ko nakakamak nematindoi ng'alak achenge amitwogikchik ko ngiker komite tai yun saisere komaile ileni kongoi kaimwoiwo banda let iwege ko kimi ng'atutik chotok lagokab Israel chekingen kingoit nguno sirindoni komeche kotebe Jeiso eng ng'omnotenyi ak naenyi nebo sirutik tos ingen ng'atutichu ko ngotebe kolechin mwoe ne ng'atutik ko kimeche konai imwoe ng'atutik che arureiwek chebo Musa 613 anan imwoe ng'atutikab Jehova 10 bas kowekchigei Jeiso komwochi kolechi ale kinyo eng sirik akokas kong'ololdos kole kiwalu Jeiso kabisa komie kole kowal Jeiso komie kotebe kolechi ngoro ng'atutiet nebo tai eng tugul ingoro ng'atutiet nebo tai eng tugul kowekta Jeiso nguno akoi arorutiet neos ko kingowekta Jeiso akoi arorutiet neos kokile eng siretab Yahudik ko kimi biik che kinamu ng'atutik che agenge kosirichu komwoe kainet nekure Shamaa eng icheket ko ki biik che len ingeteb tebut nebo ng'atutik 10 an ng'atutikab Musa che kikikochi ko chito newalu mawalu barasaindet ako mawalu sutukaindet ako walu sirindet inendet ko sirindoni walu ko kanyo koteb tebutiet kole kaiwalu juu komie chebo tebutikab biik lene sirutikab Jehova akobo ng'atutiet neo ingoro ng'atutiet neo komut Jeiso nguno koborchi kole ng'atutiet neo konyumnyum kaboisie ng'oliot netai korok kole ba iman Jehova amu ngikonyoru yo kale kowolchi Jeiso kolenji nebo tai okaso Israel kiptayat Jehova nenyo inendet ko kiptayat agenge amune sikowal Jeiso kole kiptayandenyo Jehova koba iman ak agenge ko kanyo koib Jeiso kaptip somok ingen ko Jeiso inendet weritab Jehova ng'olole bichu Jehova neu yo mi taban amu uyo mi taban kikende taban Jehova ak ng'atutikyi so ng'atutik komi kiyokilen library ipkenemu ng'atutiet kou chitab ng'atutik amu ngiwe kabokiliot inyoru chekikisir ng'atutik chekikipangan eng shelfit igere ile ngot ngiteb tebutiet nemengen ipkonemu kitabunatak akosomanu en bichu ko kiingen kabisa kole Jehova ko agenge ipkoek kityongoni mengen Jeiso imi ule tindoi tilyandit ak Jehova ko kinyokoibchi Jeiso hesabuk nguno konet icheket ing tebutienyi koib Jeiso konetisiet kele Jehova ko agenge tindoi werinyi na agenge tindoi tamirmiryenyi na agenge kemwa kele agenge konyil agenge ak konyil agenge koiku agenge mamwa Jeiso kole agenge itesyi agenge ko somok kamwa kole Jeiso agenge inyil agenge nito amu Jehova kotindoi borotet ne tugukyik tugul ko agenge
Ako bichutok ngites nguno agenge akoek agenge, imwoe kole agenge keteshi agenge ko somok, ko Jehova ko noboishe biikab Kingeresa anan koboishe maths kele ne kit nekaib common ing chu, kele kaib common agenge, ko ngokerkeit agenge ko somok ing agenge, neiboru kele agenge Jehova ing kipsomok. Nitok koborwech komie amu ingele kokobit kanetishet ne kokopchei biik, kokopchei angot achek chekimi kanisa, biikab Seventh Day alake kokopchei ak kokonam Jehova konde taban, konde tamirmiriet taban, konde werit taban. Nitok ko kanyokonetech komie kole yemwochi kole ngatutiet nebo iman nekikisir nebo Jehova ko ngoro, kokatebe korok kole Jehova ko agenge netindoi kebeberwek somok, ne Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet. Boisiet noe kwanda ko noe werit ako noe tamirmiriet. Ko Jehova nekimi komi nguno eng werit, ako nematya kowendi werit kokesu boisienyi eng kimutoiyot akotokosta barak, ko ngotokosta barak koyokto tamirmiriet sikobit kwai ing tugul. Nguno kipsengwet komwoe tugul boisiet eng kebeberta agenge. Ngomi Jehova eng arorutiet neos ko kiyai boisiet Jehova kimakekere Jeiso. Nguno mi Jeiso eng arorutiet nelel sikobit kwai boisiet nebo tilyandit ak sorunet. Nebo let kakatar Jeiso eng kimurtoiyot konam tamirmirietab Jehova sikotuiyo kipsomok nebo kap Jehova koek agenge. Kolechi Jeiso kikisir ne eng sirutik, amu ngesomanate kowolchi Jeiso komwochi kolech nebo tai korok netai oyan Jehova akonai ole Jehova ko agenge. Cham kiptaiyat Jehova neng'ung eng tuguk somok. Cham eng muguleldo, ne muguleldo ko logoiyat nebo sobet nebo tilyandit, amu ngomi muguleldo kiy age tugul komi cheu. Muguleldo ko kabwatutik. Nebo oeng ing sobondo. Sobondo ikere ile sobondo no ibusi, sobondo neiwendote, sobondo neing'ololchini biik. Ak nebo somok ko kamwa kolech ingicham Jehova eng muguleldo ng'ung tugul, icham eng sobeng'ung tugul, ko nebo oeng icham inendet, ingen ile ibo iman inendet eng muguleldo ng'ung. Ko kikakoib Jeiso kanetishoni komwochi alamalaichu, ako mising ko chichi ko kanyokoboru kole cham Jehova kiptaiyandeng'ung neng'ung eng muguleldo komugul ak sobondong'ung komugul ak eng kimnoteng'ung komugul. Amu sobondo ko kit nekikonin Jehova nemo neng'ung'et. Kimnotet neisobe ak iyan ng'oliondonotok komo neng'ung, ng'ete Jehova. Ko kikakomwochi ng'alechu chichi, kobwat chichi kole anga Jehova korikyi Jehova muguleldonyi. Ako kanetishetab ng'atutiet neo komeche komwochi tilyandit kelech masang nebo kutit nebo sikunet, masang nebo ile kityongon kiayan Jeiso muguleldonyi. Taminyoru kristianik cheikotin akomwou kole kiayan Jeiso kiptaiyantab sobondonyi. Ngang'ete ak awendoti, ngawendi eutab tai anan awe eutab katam komi kiptaiyat koboto. Tebe Jeiso kole mi muguleldo tuguchu anan mi kuting'ung. Imwa kityo ko nyumnyum. Tos isobe eng muguleldo ak sobondong'ung? Ang tos kiwongchi kimnoteng'ung tugul sikunetab ng'olyondoni? Kingobata komwa kunotok kole sirindet kaikai mwa komie. Ko nebo oeng. Nebo oeng ko kergei ak nikai. Cham chitab kokweng'ung kuichomegei. Kingakokas chichi kabisa kole cham chitab kokweng'ung kuichomegei, ko kanyokomwochi kolech tuguk chekiyai iyan Jehova eng muguleldong'ung, iyan Jehova eng sobondong'ung tugul, ko kirib ng'atutik ak kimnoteng'ung tugul. Nam tuguchotok somok chemi muguleldong'ung ak sobondong'ung ak kimnoteng'ung, iwekchi chitab kokweng'ung. Ak inam chitab kokweng'ung kokerkeit ak inye. Kit nemie nekemeche inyoru, ngonyor chichi kai chitab kokweng'ung,
kotar Jeiso ngatutik choto. Kanam ngatutik taman Jeiso, ngatutiet netai akoi ngatutyet nebo ang'wan. Eng ngatutik taman ko kapcheuno oeng. Ngatutiet netai ko nebo ang'wan nebo Jehova nebo iman, Jehova mecheng cheptalelisiek alak chekergei ak inendet. Memwa kainetab Jehova eng lembech. Riib betutab Sabato itaban boisie betusiek 6 nebo tisab imuny. Koum chotok koek agenge. Ngichome Jehova eng muguleldong'ung tugul, iribe ng'atutiet netai, nebo oeng, nebo somok, nebo ang'wan. Ng'atutiet nebo oeng, kebeberta nebo oeng, icham chitab kokweng'ung. Kotaune nebo mut. Riib konyit kon ak komit sikobit kotesak kenyisiekuk. Ak kosubkei anyun moibkei, mochorse, memwaite chitab kokweng'ung lembech, memwa ne akoi taman. Ko tilyanding'ung ak chito age nebo kokwet. Yeichome Jehova eng muguleldong'ung tugul, iribe ang'wan. Yeichome Jehova eng muguleldong'ung tugul, ichome chitab kokweng'ung kou ichomegei. Kokees Jeiso ng'atutik chotok, kole chiche kaimwa komie. Mapinganis amu ng'alek cheking'ololi Kristo ko king'ololi ng'alek chekikakonai chichi age. Sikityo kimeche kotyem kole tos mwoito ano. Kaker ane sirindoni ko kergei ak biik chotebe, mi biik chewiru ng'alek chemameche age kokon walutyo, mameche walutyonoto lakini kameche kotyemen. Ingen age ko amu ingen komeche kowirene ng'alechoto sikokas kole imwoe ne. Ko chichi sirindoni ko kimeche kotyem Jeiso kou noto. Meche koboisie ng'alek chekikisir sikomas biik alak. Amu setani ko ng'om. Boisie sirutikab Jehova sikobit komas biik alak. Akoboisie kanetik chekimen. Sikere biik chechang ko kikomasta, ko kikosub alake amdoindet pastayat, kosub age reverend, kosub age bishop. Kole kamwa bishop ko not. Tab komi nguno ng'ololi mi kristianik chekikoboisie tugun cheu sonoek. Chekisoe keboisie sonoek ak kimwoe ng'alek. Tos sonoek chotok ichegei anan mi muguleldo. Amu mameche Jeiso kayanet nebo sirutik chebo Jehova eng sang. Tos ngiwendi kanisa, iwendi kanisa eng muguleldo anan iwendi kanisa keker. Anan amu koial ngoriet ne lel, imeche bibartegei. Tuguchu komeche koisto Jehova korobo sang akonde kit nebo muguleldo. Amu ngicham Jehova eng muguleldong'ung tugul, akicham Jehova eng sobondong'ung tugul, akicham Jehova eng kit nekikure kimnoteng'ung tugul, ko mami kiy nekirinden ikonugei eng boisietab Jehova. Nitok ko kemutwech rani kenai kele nyo ko ne eng taitab Jehova. Tos mi kiy nemetas konyo? Basi ngomakomi chi kameche kemwa kongoi akamwa lesson nebo wikini nyone. Kimi lesson kibendi kakimi sokol rani. Kimite nebo taman eng wikit nenyone. Nebo taman komwoe kole eng betusiek chebo let. Ongenye kekas ak kenai kele betusiek chebo let ko ngocho. Kokekas atindotab Jeiso, kokekweri oroni anyun akeit betusiek chebo let. Ko ngondoiwech Jehova koberuwech akokonech kamang'unet. Akotokotin akwek tugul ngimeche iteb tebut iteb eng yo. Ye ikose itebenech sikobit kewolun. Ko ngimeche ites ng'olyo komi boroindo neimuchi ites ak kenyoru kaberuret achek tugul. Ongesai. Kamuktaindenyo laitoriatab Selgot ak ing'ony. Kitindoi kongoi Jehova amu kaiborwech Jeiso ne kiptaiyandenyo nekimong'u inendet eng sobenyo tugul. Tab komi tuguk ak kabwatutik ak tebutik chechang chekitindoi chemakitindoi walet. Kimeche walunutik chekororonen cheng'ete taing'ung eng oretng'ung nebo kimnoteng'ung nebo tamirmiriet. Kasikyok tugul chekasei eng tokwek kebeberwek tugul chebo kalenjin. Kokisom Jehova kele ngotestai kimnoteng'ung nebo tamirmiriet konetech achek tugul kibagenge. Sikechamin eng mugulelwekyok tugul, eng sobonwekyok tugul ak eng kimnotet tugul. Kou yemwoe sirutikuk chetililen akobo ng'atutiet ak kecham biikab kokwenyo kou yekichomegei. Kakisom beruto ne inegei sindoiwech eng wikini ak kasikyok tugul. Ilosun, itororin eng kiy age tugul
eng kainetab Jeiso ne kiptandenyo. Amen. Kongoi bikyok. Kongoi.